Runakuna tiyasqanchik pachapi hawkalla kanankupaqmi kachkan derecho harkaqni. Chaynallataqmi amachan ima unquymantapas. Chayraykum Tribunal Constitucional wasi kamaykachisqa Callao Municipalidad Provincialta amaraq licenciakunata hunanpaq antenakunata hujarinankupaq runapa chakrampi. Expediente 01272-2015 PATC yupaykunawanmi Tribunal Constitucional hisp'ikachisqa amparo hatipayta Idlas Perú churamusqanman sayarispa. Paysi mañakusqa Callao Municipalidad Provincialta kama tupa nisqaman churaykuchunku licenciakunata hurjunankupaq nispa. Yachanallankutaqmi kay antinakunapa radiaciones nisqanchik ama runakunata nitaq wayranchiktapas usuchinmankuchu. Aswanqa llaqtarunakunam derechumpi kachkanku rimarinankupaq ima sasachakuy kallaptinpas tiyasqanku pachapi. Tribunal nimun sichusma runakuna hawkalla mana unquspa mana tiyayta atiptinkuqa hinaptinqa estadoman mañakunanku kamachiykunata urquspa runakunata waqaychananpaq.